drama series called My Youth, you actually learned how to do floral arrangements. Is that right? Flower arrangements! Sino mahilig sa flowers? Sino ang gusto ng flowers from Song Joong-gi? Oh, wow. So tell us more about My Youth. Tell us about your character in this show. 네, 얼마 전에 이제 촬영을 마친 마이유스라는 드라마를 이제 올 여름에 여러분들께 인사를 드릴 수 있을 것 같은데요. 말씀해주신 것처럼 플로리스트 역할을 맡았고, 그래서 굉장히 열심히 살아가는 플로리스트가 어렸을 때 좋아했던 여성을 다시 만나면서 추억을 다시 되새김하는 되게 아름다운 사랑 이야기인데요. 말씀해주신 거기서 플로리스트 역할을 맡았습니다. 기대해 주십시오. Recently lang nag-finish yung shooting, saka this year, sa summer, mag-release ng itong drama na to. Kaya abangan nyo po ang drama na to. And yung character ko doon ay florist, right? So, the story is about the two male and females. Talagang nagka-in-love sila. And then, nung nasa adult life na po sila, they will fall in love with each other. And yung character ko doon ay florist. Kaya abangan nyo po ang aking drama, My Youth. I'm so excited for that. No?